Oko ni kwa Kikuyu podcast. Guys, Uhuru ni aria. Na Uhuru aria ena marakara. Na Uhuru nioka nera live mundu gwitwo Hassan Omar Hassan, Ruto, Kindiki na IG kana munene wa borithi amera undu uria wekirwo kuya Mombasa o profile andu a Mount Kenya region ni undu muru muno. Uhuru arauga atiriri kana amera atiriri kana Uhuru arauga atiriri, it was unfortunate Hassan Omar Hassan woka na kurehe narrative ya 41 against 1 na go profile Agikuyu, yet atongoria a bũrũri kana anene a bũrũri mari hau na matiaririe. Akauga atiriri igituingia 2007-2008 bare ya umerire miario teno niyo yambĩrĩirie tugikora irima-inĩ riu. Akoria niki mutongoria bũrũri ataririe ari hau. Kindiki na niyo meta Mount Kenya region na okira. In fact Kindiki muthoyo session rio muno na ndangĩaria eri andu acio ni mweka ũru ni go profile Agikuyu. Tuthio tona marua kuma kwa IG kana NCIS etagwo atia masamonaga atongoria maria miario ya gucocera gutire. So Uhuru has warned them na I'm very happy that Uhuru niaria miario ya kugitira andu a Mount Kenya region, that is Mugikuyu, Aembu, Ameru, Tharaka, tondu acio nio mara profile. Ina video ya Uhuru akiaria ekoria Kiambu, ekoragia na Jubilee na mune yetu kinene muno. Msubscribe theni wa channel ya podcast kuri ndakora undu wothe urumira theni wa politics Kikuyu podcast ni ndakurehera toro uguo tu. As we speak nikuona ru regime ino Kinara kwina andu mekurekererio riu kuhura Uhuru ni ro amerio ari muthenya wa muthi. You know, it's heavy, especially in 2007-2008 gukugwetwo na mĩario teno ni yambĩrĩirie getha haro yumire. Mĩario ni very heavy ya mundu gwitwo Uhuru. End of video guys. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya, na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu, na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi. Na tusibague. Ucio ni Uhuru Muigai wa Kenyatta. Miario ni ya bata tumure makofi. Miario ya bata muno kuma kwi former president Uhuru Muigai wa Kenyatta na Mount Kenya tumwete gitio. Besides we have Rigiji, still we have Uhuru Muigai wa Kenyatta. Maundu makirito hai ucio tie agithia kuhoyo utaro.
narrative area this regime elaborated ya go profile mo Gikuyu 41 against 1 eguthite ihiga na njira nene muno. By the way, it backfired na njira nene muno, na uria backfired ruthina wi mwena wa Kinara, because Kinara anduma uria Uhuru aroria Hassan Omar Hassan aririe mihau niki mutaririe kumukania as a head of state. Miario teo wagiririe kumukania Kindiki deputy president, you are from Mount Kenya region, niki utaririe na niki utaritie uhoro wa Agikuyu kome profiled. You are deputy president, umete Mount Kenya region, why are you not speaking about it? Moses Kuria ugari jabaya roriri, why have you not spoken about it? Kindiki, you have failed. If you wanted adu Mount Kenya region maguthikiriria, at least kaundu takau niko waragia nadu kirima makambia guthikiria makuga haya na Kindiki nitona ni athi wega. But then when ukirokirete Kindiki, are you happy when your community is being profiled, when your community egefakirwo? Are you happy? Kimanisho wa motire moraria. So you are happy, you guys, when your community men and women mafagirwo oru, you are happy about it. And that's why I thank Uhuru nyoka naria ena hinya mwingi muno bold atekwainainio atekwaigua guoya, because nyoe by the end of it all aumete Mount Kenya region na no ngina angigitira andu a kirima kuria aumete. I'm very happy. Niguo a point atongoria bururi inyue kwario wo mwi hau ni ate mwikire ona mutiaririe tawo gwa tu anene a borithi andu security, that is IG gutie kiria odu wothe woetwo. And remember, Meria ya Uhuru ni kuona uritu munene muno. In fact, ni mukuna trend na jana nene muno. Todo Uhuru as former president, hello Uhuru akona uritu na Uhuru Ngai amuheire favor aiko emundu mwitikireku muno, kana Ngai amuheite favor ya uko etikirikitite Meria gutwe na njira nene muno. But who is to blame? Kinara, because these are his people who are profiling Mount Kenya, people from Mount Kenya region. Who is to blame? Kinara, todo ici nĩ nganda ciake cia moko ciraria, na igwa nganda ya guoko ikwaria, igwa mwana kuga undu fulani akwa iwite muciari akiaria undu ucio, mwana ndaropokagwo, mwana ndangioka gwita ngui ataiguite aciari makiruma na ngui. Mwana ndangioka we akwire sitakupe ateretwo, hii ni muciari sikupei kana heretwo muciari akwire undu fulani. Andu moko igwa mekwaria maragia kwani aba ya mundu fulani. So Uhuru kana Kinara turia wambiriirio ni wa backfight na njira nene muno, ni hurite ukuta rudio ningi meuka na strategy iriku ingi ya kumenithia Agikuyu, magetie njira nyingi cikumenithia Mugikuyu shikarema. Which other strategy do they have ya ukakurithania Mugikuyu na ndurire ireke? Anyway, let's wait and see, tuone vile mambo itakuwa. Ucio Uhuru Muigai wa Kenyatta uguo ni wauga iri miario ayaria thina wa conversation tanyarikira imoji atiriri moni manyu ni mariko. Thank you, God bless you. Inyuĩ mwenendo bata muno. God bless you.